Dilolostro YouTube channel la Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Aye Magaza. Kuna confusion la ka Gaza ya ku mahlalu wa Xitsonga hi wihi na Dilolostro hi wihi. Mina mahlalu wa Xitsonga Nqambi loya khale a ri muhleri a nga ta vuya ku nga ri khale ngopfu ka mhaka ya vuhleri, kasi nkulukumba lava va ta tivisa hi voxe i mani. Mina Dilolostro wa kona lo le xigodini. Oh, lani hi le finalini La hi le xigodini. Miri ku na mhaka yi nga ta endleka yi nga ta tsakisa Magaza ku nga ri khale ngopfu mi lava ku yi tivisa, mi nga yi boxa kwala kumbe mi ta yi tivisa kahle mhaka ya kahle xikarhi ka mina na n'wina leyi faneleke yi humelela. Mhaka leyi faneleke yi humelela i ku se xikomu xi fanekele xi vuyela amhinyini. Mina na nkulukumba lowuwani hi teki xiboho xa ku hi se hi mi vuyisela minkandziyiso leyi mi yi tsakelaka hi karhi hi tirhisa Xitsonga xa nhlawulekiso wo sungula. Kahlekahle va vula ku hi ri vambirhi se hi Hi endla hi ri vambirhi. kahlekahle mi ni vuyini ku hlerini hi la ku joyinana hi mi tisela swin'wana swa kahle hi nga ta swi tivisa ku nga ri khale ngopfu. Ku ta onhaka i nge ti na ri na rin'we ra Xinghezi ka mikandziyiso ya kona. Hi kwate ngopfu. Hi le finally. Inkosi. Aye President Mayengani wa vulavula, Gaza Nation murangaphandla n'winyi wa Gaza wa vulavula. A hi yeni mahlweni hi vhotela nsuku aka Big Brother. Mundzuku i n'wana wa wena tela ku voteriwa aka Mrs Limpopo, Miss South Africa, Miss Universe. Ala ku voteriwa ku va player of the season kun'wanyani sweswo. A hi supportaneni Magaza ka hina hi khomana mavona rixaka leriya rin'wanyani shem na vachava na ti-celebrity ta ka vona tichava na vahlonipha hi ku va sapotana. Hina ni tivi ta ku ho twi nga ku munhu ta fuma ngopfu a hi tlula a na vhele hi nge fani a hi zameni ku hi sapotana. President Mayengani wa vulavula. Okay, ngene xigodini Namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.